yena yedimu. Kumawu TV aba amansane yena yedimu. Kumawu TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu.
Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kuma wood TV. Amansane yena yedimu. Kuma wood TV yaba.
amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa bena upe biasha amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Right, abusia yamamo ajo na yamama kwaba Famra Sinopi live on Kumawood Television, also live on Facebook and YouTube. Midday edit Sir Mike and the 6th of May 2021, a very special day in the Ashanti Kingdom. The Otiko Koso, the Asante Hini Otumfo the second and a Opimswo ne birthday. Ti nyagro kra na santimante munyagro kupiemu ewo menhia nyagro chese ne de ene je okrumpa fi se yehwe efie duoson ene ne ba ko a in fact na me shop so papa still opimso eda so very young ahunu a chese mpanifo no nyame ahira omo nyame ahira pa enyagro enei yegina akwanya we so na yema otikokwa so apim so otumfo setutu a otoso mienu yema no afidi da pa nyame onsa ne pa na onkoso anya ne kese kopim so be kese pa medi edi se Mike atena se ebenyamre na yatumi edi enkomo Alhaji Sani Senior leading member of the NDC here in Ashanti region sanso na His Excellency Akwasi Adewudike leader and founder UPP obe joining and afi Paul Kwabena Yando Asukwa constituency financial secretary ni or vie for secretary deputy in Ashanti region for the NPP and also efie benyamre na yatumi edi nkomo na nei nkomo no specifically ye be culture of silence na eba na senior colleague Captain Smart ni dia betoja NS Angel TV Angel FM in Accra Jumadia oye ohono ene ne Adwumawura CEO Dr. Okuten afena kache se bema said the amount for government officials frame me ma me to say there be mama wan trevia hwe ya na madwuma kora abome ana madwuma kofom the captain kotena fie eda captain ba de obi anim ebi ana oba na o chirim se okay me ba de ya na me baba na chibiu anya sai bi ana be yedin pa ama manasi azuri mu nyina ha se kata se de header in Chayesa. Well, ebenyamre na ya din komo the issue of operation fix the country, fix the economy. Mate mabunu bi omo my Ghana say enche. Ombeke na omo etimi atoto enema na omo demonstrate cheche etimi abaheche so beren. Another to enim said the Ghana Police Service say due to the COVID-19 ene emra omo ya sese ni kwanse ni padom ebo edp suntino omo makwan ema demonstration no ema so. Kofono say still they will go on with the demonstration because they see say on my Ghana and Emma said unko yes or minor atete apansa ebenyam re na di nkomo won so ahwehwe no how do we see things unu say niam asesa ana say said amamo no kono ekono sha enka eya na say ebenyam re na yetumi di ho enkomo and after the fight against illegal mining still we are on course to see how best we can all help to ensure say on minor yafuma gudi aye to say betu kura na betu nkwan papa so na aben the second term the oye and it's excavators ahodo a e site no kono kokoto a na wa ma soja fo no etumi ash excavators no ama ene national chiefs president oja oho JMB sehwi anwa so be kwa e man ne e de atuja ese ene national house of chief what abonten na omo ehede ekoso na omo so mo na ban ne ya adwene pa say excavator ne de onya ya won hye no okoto se o mining site won ko ana se illegal nko ade a won hye no occupy Ghana ene bi mo susu se da bi excavators de betumi na bi papa kra etumi e de aboa am mining etumi etumpon e ho nkomo benyamre na yetumi edi enra o te say on the show na maguru bi o mo friend so e kiri mo say indeed say ba say excavators say ye hye no na ye so munya illegal mining no a what is the option abano de aba option any saying
aban di kan ba ya no kan se obebie bienwuma ama omonya bi aye community mining be koso nti nei ya mama stop here na the alternative no any saying this and many more yatna se benyamre na etumi edi eno nso eho enkomo enso ewa ha na Akwasi Adewudi His Excellency leader and founder for UPP ene nei ochiremu ese Ghana is a concept country yedi agronko a obatrase a ebusa no na de nti okanesa no yetimi ehu midin ede se Mike aha Kumau TV aseda enko emfa ema Godsway Casket Shop or say a year when yanko ade abraho fifradaka kosi bia no betumi aboa amanema etumi akoso ede ama sanso so na Tawhid na Topade Clinic Madam Katrina ya sabe kese ba ko kuma no se yade bia no bra na omo Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ko etibie eskafo amantem spiritual and Herbal Center jumasem wa hawo ne amane fako na ontumi emwa Kumawood Training Institute de ba ko eboa pa se ye kire on tete mapa pa a ye boa tete wo ama won so ehunu se de niema esi ekroso se efa 3D opposite se efa ice cream ni na no Kumawood eboa ama niema atimi akoso e de ama training no ekoso na me aduma memende be ya e na ekoso pa wo shim na entumi emwa sanso na seda PSC no ebi nso nkoma Bestland Estate Limited makachro sasa de obeto ba sasa wo awto wan hwe ya makonya ho asem ti ko Bestland ho na omuntumi emwa yentwa ho yenya aboafo nkrato mra ye ba Alhaji Sani Senior leading member of the NDC atenase sanso na Paul Kwabena Yando financial secretary Asukwa constituency NPP regional communication team member and also vying for deputy Ashanti regional secretary position in the NPP and so atenase benyamre na etumi asinipi wadwenkyere fabra na yankenkan enfoma o de fa WhatsApp bekenkan de amount text message ordinary bekenkan e de amount sanso e na obomoden na o de ye voice mailer ye bekenkan ana ye bebo e de amount na fe utumi video ho na de person kan waka e de aba na yenyamre so akenkan ana se abo etumi e de amount yentwa ho na yenya abo afon kratomra ye ba penifo atena se benyamre na ye sinipi Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda wada fom obi so ho wawo akwala na no iso nsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete o ho na o chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa